Maxi Doman! Maxi Doman! Vuga ngo Maxi Doman! Vuga Maxi Doman! Uyu mwana ikipe ni y'umuryango naruko ari yase ikipe ni yasekuru ni inshuti ni y'abavandimwe ni y'abamudomba ni y'abawonkire uyu mwana Maxi Doman mwumvugira ijambo ngo Maxi Doman nta kintu cyaka kuvuga ki mana nyagasani umwana witwa Maxi Doman yababa gatata we Maxi Doman asani kubita bitoko bibiri akara kitwa Maxi Doman notaka kinini ko man of the man yego cyangwa oya yababa we Maxi Doman anyway abantu mu cyanja zaremera hariye murahazi hano hafi ya Sabasi hano hari office y'abantu bitwa ngo Arsenal mikona cyo Arsenal Rutahizamu Simba iyi kipe uyu mwana ayikiriye nk'iyi y'umuryango uyu musari tatakura garampraso nkabona abantu bari juru tangwa rakora Maxi Doman Bukayo sakuru mazabira uri mazabira Bukayo uyu mwana zumupira ni munyoke Maxi Doman man of the match nindi Arsenal congratulations kwa kundi ikipe Arsenal mwese ndababwiza ukuri iyi match yashimishije pe mufana Arsenal nta hantu wantumira ngo magusanga nta kibazo sawa ariko iyo company nayibabwiye hari dore ngiyi muje abantu bakeneye kwiga ibijyanye n'indi mikino y'amategeko y'umuhanda n'ibindi dore company abwiraga ningi mukorana nawe nta kibazo n'abantu bizewe nako namize ko ndajya nkunda n'abantu batizewe ndagerageza sawa kabisa Arsenal mudutore man of the match please man of massive Maxi Doman apologize reka mwitera mini ya mare bas reka mwitera Lionel Messi muto ya bas Maxi Doman afata ikipe ya Arsenal ihereza amanota 3 ku mutwe we nagari Bukayo Saka yakirese atsinze igitego ariko n'uburyo umwana yaremye Maxi Doman afata baracenga abantu uvuye muri kona umunyezamu yasohotse aragera atereka igitego gituma afana ikipe ya Arsenal bavuga ati nimwiyumve nkaho amanota 10 yamaze kugera mu mani sinagira kina mwita Maxi Doman. What a talent! Maxi Doman! What a kid! Massive boy! Arsenal! Maxi Doman! Vamos! Kanari ngicho atachoreka turebe Maxi Doman igenda ukitsindire mbabari ruta pasa mwana we Maxi Doman maximum perfect finish academic graduate Messi warandani Messi warteta Messi wabongereza ingendo ni ya Messi tactica ya Messi ubwenge n'ubwa Messi perfect finish kama Messi muto cyane Arteta watuzaniye Messi Arteta wabyari abongereza Messi ibizananira Bukayo zagenda nizibagirana ibizananira Madueke zigendera komereza handi ariko ufite zahabu ufite diama ufite byose perfect Maxi Doman urukundo rwuzuye abafana urukundo rwuzuye Mirati Stadium urukundo rwuzuye kwitara London ku mujyi uyu mwana akoresha ubwenge kontrole y'umutwe ryamisha yitwa Moiskina kubinda ryamisha mikorenga kubakananwa ryamisha witwa Pickford ashinga umutwe umwana abwira Pickford tugenda ubyandike mu mateka ubiganiriza abana bawe ubiganiriza umudamu ninjye ukwinjije igitego cya 500 muri Premier League Pickford arya igitego cya 500 asa ni kakanote ka 500 baririmbye mu bicu na Arsenal hejuru na Maxi Doman titiz abe bamwita Maxi Doman bebe Maxi Doman sheri Maxi Doman sweetie Maxi Doman perfect finish kwisamaneno David Moyes garagurwa n'umunyeshuri wari umwarimu ahindutse umwigadera
2-2 match kwisha maneno. Magic FM. Nyekana n'abafana b'ikipe ya Arsenal. Nyekana na Max Dorman. Nyekana na Mikel Arteta. Nyekana na manota 70 muri Premier. Max Dorman mumurambikira amatapi London anyureho. Mumurambikira amatapi y'umutuku atambukeho. Mumurambikira amatapi y'umutuku mpaka mugeza mu rugo rwa London mpaka agezeyo adakandagiye ku butaka. Max Dorman, game changer, historical moments. What a boy, what a star boy, what an academy graduate. Yarekuye cross ya mbere umunyezamu arashigarura Gyökeres atsinda igitego. Nagwa bihagije yirukase metero hafi z'ikibuga cyose afite baro wenyine. Acenge vatona igira ibyatsi ashyira ku ruhande hirya no hino. Wagira ngo yari afite icyo bitumweyo. Arimo anyuza muri saro akura hempapla. Max Dorman, what a way to score your first goal in Arsenal. Mbega uburyo bwo gutsindira igitego cya mbere ikipe ya Arsenal. What a way to score on your Premier League debut. Goal. Igitego cya mbere mu mwambaro w'ikipe ya Arsenal muri Premier League. Nyego. Attention Samuel. Attention. Jokeri. Passe à Max Dorman. Super sub. Randani Hinduku Mutuku. Rambika Stade hasi. Pickford Aquaribara. Jamisa Rambika. Magic FM. Magic Mubitsu ni ikipe ya Arsenal. Inkotanyi cyane. Umurashi mwiza ntabwo ajya ava mu birindiro. Igitereko burya ni ingenzi ku murashi. Maze igipimo bikaba mu maraso. Joker aryamisha Pickford. Joker aryamisha Michael Keane Vincent. Joker aryamisha Jack Patrick O'Brien. Joker aryamisha Vitali Mikolenko. Impinduka za Arteta zibyaye igisubizo. Passe sukari. Passe smooth. Aperto para y'uwitwa Kaisari. Byanyuze kuri benshi bibananira ariko Kaisari ariko ku musoro we. Piero Incapi Martini Reina Yasser Kaiser. Kaisari timing amakosa Jordan Pickford atsindwa igitego cya 199 muri Premier League. Maze uwitwa Joker mwite irya zose. Umwami w'amajyaruguru. Vikings boy. Vikings king. Bamwita Chibarima.
bamwita Kibaruma. Hagurutsa abafana, shyira umutima abafana mu gitereko, turisha umutima wa Arteta arahumeka. Chuchuma, chuchuma, chuchuma baby. Titis, 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 titis a David Moyes baba. Titis abanyabururu bari biteze gutwara rimwe. Ryamisha abakeba Man City ubu barihebye. Bagiye gukina n'icyitwa gahinda no kwimyoza gusa. Arsenal shaka igikombe kimwe kubusa. Magic FM. Nyego. Igitego cya 12 cya Gyökeres. Nyego. Unyeganyegane n'Arsenal. Nyego. Unyeganyegane ni pase y'umwana ukiri muto. Max Dorman. Arsenal banyeganyega. Uzagura rutayizamu. Magic FM. Mukanya ari umupapa Boss Gaspar cyangwa se mwite Mukiga. Uramubona umukunzi wa Seno cyane boss. Boss ari mu gakinjiro Amazing Tour. Yararimo mukanya nigeze kumubaza ambwira ati aba papa babazi n'umupira. Gati hari yakaye abataye equilibre yabigaragaje ko harabura rutayizamu w'imbaraga nka Gyökeres. Uri bukanu